Hello guys, welcome back to my channel. Ako ngasi waterfall sa leba ko Lalangi. Ado mayam din ngasi chat po ko pa do. Misi mayam aning talag na rin ba? No, udi ko roy. Yam uti ta ke mayam da. Nang matang ka ke da wai da. Lag na rin mayam po ga. Nang koy jaw re waterfall sa tab ne. Yengo. Yang gue betul betul dia sangat lapang yang jadi sesong. Karo. Saya cuma tak kalah karena waterfall kerja macam boleh ada jenis sih. Sena waterfall ki mathak su phazabni se yam luba yaude ising khalum yam lu tak tawi sum sena sagi aha mai na uppa waterfall adi sona kan la aha bot bodo sona kan la tene ba do mi do sena sedi yam lu idona sona kan la ina ko kullu ni sona kan la iba sama tak pe Soal mata sing yam lui ba dona ID chang dre moi di roi bhai bini moi cha Ra flip to dora taro ninge Lao tar ki oi This is hai videographer juga lah ya. Saya flip tu tahu yang hai na pas yang ngang bah hitamnya itu ising sana lagi jadi semua. Saya dapat lagi deh mas sana nak kona. Terus edit tahu ini edit tahu ada lotion main matang udah pada Java tak pun matang suka jauh dari video sih ya simple enak aku sana kona badu tadi ini ulis ya mayam dah ada mayam video sih le bagzi mungkin kita makan mayam betah keceri ini aku na Java kot pada utte kami tahu deh aku dari dulu orang aku sini pun macam le badu suka cuma hap deh video sih kan video sih tu simple aku na lang kot pada tadi ulis ya mayam dah तो मैं नुंगागा दी वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब तौरबिरमो आगे चैनल से अदो मैं मथंगी वीडियो दा मुथिंगना से बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग